درود به شما هواداران نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان، روزنامه جمهوریت و بینندگان عزیز ما در شبکه یوتیوب. عین حال ما در نزد تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف قرار داریم. با شنیدن این نام را نفری که صدایش جاویدان در صحن دل هاست، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی، شادروان محمود جان واحدوف پیش نظر می آید. امسال 85 سال از عمر ایشان پر می گردد. او از این دنیا جوان رفت، ولی در مدت کوتاه عمر خود توانست نام جاویدانه بماند. برنامه ما نیز به یاد خاطرات این ابرمرد هنر صورت می گیرد که آن بازتاب دیگر باره از این چهره آشنا خواهد بود. بینندگان عزیز، عین حال ما صحبت داریم با برادر شادروان محمود جان واحدوف، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، پروفسور رستم جان واحدی. استاد عزیز، شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه و تشکر زیاد میگوییم که دعوت ما را پذیرفتید و اشتراک میکنید در برنامه ما. من نام سور تشکر بیان میکنم برای احترام برای دعوتتان. خب استاد، میخواستم که در آغاز دفتر خاطرات را ورق زنیم و یاد از دوران خب با برادر بودن نماییم. خاطره های استاد محمود جان واحدوف در ذهن شما چگونه نقش بستند؟ محمود جان برای من همچون پدر بودند. بعد از مرگ پدر گفته بودند که مرا پدر گویید. همون روز من همچون پدر بر زبان می آوردم. خاطره ها خیلی زیاد هستند درباره آن کس. خاطره ها از دوره های جوانی که آن کس تشریف می آوردند به خانه پدر و در حال می گفتند که خانش چطور است؟ خانشتان در مکتب چه خیلی است؟ خوب است یا بد است؟ خب سوال جواب می کردند از ادبیات، از ادبیات بیشتر شعرها را تحلیل می کردند، مصرع‌ها را می خواندند، می گفتند که این چی مضمون دارد، چه خیلی میفهمید، چه خیلی درک میکنید، احساس میکنید. همین خیلی صحبت ها دور به خانش خیلی زیادتر گفتگوزار برگزار میکردید در اهل خانوادگی. وقتی که کمتر کلان سالتر شدیم ما هم آن کس برای دیدار بینی به نزد پدر می آمدند و همه وقت میگفتند که جانبی نداگ میریم. بله، های نداگ برای آنکه آن کس آنجا را دوست می داشتند، خیلی احترامی بی اندازه به آن منظرهای طبیعت داشتند. هم دوره کودکشان که پدرم آن وقت چوپان بودند، همانجا گذشتگی بود. آن کس می برآمدند به بلندی ها، به کوه ها، به درخت ها، به عرش ها نظر می دوختند، به شعر می خواندند، بعد می شدیم بله گوش می کردند. بسیار 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 عجیب بود. من هیچگاه از لحظه خاطرم زوده نگردیده است. آن دمی که آن کس در همانجا یک شعر برای وطن خوانده بودند، میگفتند که همین شعرهای من در دوره کودکیم خوانده بودم. بعدتر خانه می آمدند، باز صحبت می آراستیم، صحبت درباره تئاتر می رفت، صحبت درباره خوانش می رفت، ادبیات می رفت که بحثمون را خیلی جور می شد، زیادتر می شد. خاطره همه خوبش برای من یک چیزی بسیار عجیب است که وقتی که از دوشنبه تشریف آوردن برای من فرهنگ زبان ادبی تاجیک رو که از 2 جلد بود، همه وقت نفت چاپ شده بود، همون چیز تقدیم کرده آوردن که برای شما تحفه است، برای آنکه شعر میخوانید، شعر برای تعلیق کردن، برای معنی کلمه را فهمیدن در ورق گردان میکنید، معنیش میبرد که درباره چی است. حتی آن کتاب ها برای من چون گوهره چشم در کتابخانه شخصم وجود دارد، من همه وقت میگیرم ورق گردان میکنم و هم صحبت آن کس را همان لحظه ها به یاد میارم. محمود جان برای من یک هم راهنما بودند، هم پشتبان بودند. برای آنکه بعد از مرگ پدرم همه وقت نصیحت میکردن که از کودکی گهواره تا پیری 70 ساله شما گویید. با انسان باید با شما گفته مراجعت کند. بله، احترام بی اندازه داشته باشد که انسان است میگفتند. خب بسیار نقل ها میکردن از سفرهای خودشان. وقتی که در
канада баромад карданд мегуфтанд ки ман вақте ки дар канада монологи шекспира мехондам буданд ё набуданд буданд ё зистанд ҳамона мехондам бисёр тайёрӣ хуб он қадар набуд бештари тайёри ман дар канадаи худаш баргузор гардид бо тайёри хуб баромад кардам ва мардум писандид ҳама мардум унҷо тақсим карда будам ба гурӯҳҳо ҳар як давлат алоҳида мустақил буд вақте ки ман баромади ман сар шуду ман монологи шекспира аввал бо забони тоҷикӣ эълон кардам баъд боние ки барандагӣ мекард вай бо забони англисӣ мардум ҳама омадан ба назди павилёни мо гуфтанд гӯш мекардам ман бо забони тоҷикӣ қироат мекардам гуфт ҳамон лаҳзаҳоя нақл мекарданд мегуфтанд баъд бо таби волидаи хуш баргашта буданд ҳамон вақте ки бармегаштанд як духтаре ки самарқандӣ ки дар амрико зиндагӣ мекардааст беҳтарин қартаҳои шекспире ки актёрҳои ҷаҳонхондагӣ буданд тақдим карда гуфтанд барои ман ин як эҳтироми бузург буд ва баъди бозгашт ба душанбе он қартаҳоро гӯш мекардам ва лаззат мебурдам ҳаловат мебурдам ки ҳунари ман ҳам мардумро ба худаш ҷалб карда тавонист ва мардум ба ҳунари ман диққат медоданд албатта маҳмудҷон дар театр хизмати хеле шоиста кардам барои он ки мунаққидҳои Москав мунаққидҳои ҷаҳонӣ баҳои баланд доданд ва як китоб бо номи бузургон дар васти маҳмудҷон воҳидов дар дасти чоп аст иншоалло аз чоп мебарояд хуб ҳама мунаққидҳое ки дар бораи маҳмудҷон ҳунарашон диданд фикру андешаро иброз доштаанд ҳамон китобо ҷамъоварӣ намудем ба дасти чоп спордем ба наздикӣ мебарояд ман албатта гуфта метавонам ки образҳои офридаи маҳмудҷон ҳамаш хусусиятҳои хоси худаша дошт аз якдигар фарқ мекард ҳам аз ҷиҳати чеҳрапардозӣ ҳам аз ҷиҳати сару либос ҳам аз ҷиҳати гуфтор ҳамаш бо хусусияти хоси худаш рӯи саҳна меомад ки мардум меписандид як образашон ба образи дигар мутобиқат намекард монандӣ надошт бале аз ҳамин ҷиҳат маҳмудҷон пайраи худашонро дар театр ёфтанд ман гуфта метавонам намоишномаи эзобро аз рӯи асари фигейредо ки ҳошим гадоев ба саҳна гузошта буд хеле аҷоиб бозӣ мекардам хушбахтона ба ман муяссар гардида буд ки ин намоишномаро тамошо кунам тамошо карда будам баъд гуфта буданд ки вақте ки баромадем аз театр ҷониби хонашон мерафтем гуфтанд ки рустамҷон мегуфтанд домулло рустамҷонам намегуфтанд домулло мегуфтанд домулло ягон чӣ фаҳмидид ман гуфтам хайр фаҳмидид хуб ҳунарнамои ман чӣ хел буд ман гуфтам ки хуб буд унҷо ки вай асар пур аз ҳикояҳои кӯтоҳи пандомез буд бисёр бо хости худашон талаффуз мекарданд ҳар як калимаро ҳар як ҷумларо ва ҳар як ҳамон латифа ҳамон масал ва мақсади худашро дошт бо ҳамон мақсад баён мекарданд одам лаззат мебурд ва баъд аммо афташонро симошонро медидед мегӯфтед ин чӣ хел эзоби бадсирӣ шуд фаҳмидед аммо ботини эзоб ҳамчунон пок ҳамчунон тоза ҳамчунон соф буд ки ман ҳамин суханҳое гуфтам ки ман хушбахтам ки шумо фаҳмидед хуб намоишномаи дигари он кас бо номи дуэл буд якумин ки устод майбалиев баъди хатми донишгоҳи санъати Москав ҳамчун режиссёр омадан ба театр ва ин дуэлро ба саҳна гузошта буданд ана баъд унҷо ато муҳаммаҷов дар нақши азиз буд майрам исоева дар нақши нозӣ ва маҳмудҷон дар нақши азиз маҳмудҷон буд искандар ато муҳаммаҷонов образи офриданд ки мехоҳад ба тамоми мардум дасти мадад дароз кунад роҳ нишон диҳад покӣ тозагӣ озодагиро омӯзонад як образи хеле аҷиб ки ин драматурги қирғиз бисёр аҷиб офаридааст ҳамин чор қаҳрамон дорад ҳар чорашам характер дорои хислатҳои худ буданд ки бисёр тамошобоб буд
و وقتی که صحنه آخرش و منالوگش هست میخواندند وقتی که عزیز میمرد با واسطه همون منالوگش با واسطه رادیو صدا میداد. بسیار عجیب بود، بسیار دلکش بود. obrazهای بیلی آفریده بودند، خضرخان آفریده بودند، دایران خضرخان. خب بله امیر خسرو دهلوی، همه obrazشان از یکدیگر فرق میکند، فرق داشت. و بهبودی محبوب هم در آن بود که برای آن کس طبیعت خدا گوییم آفریده است زبان برو، آوازی شیرین و مخملین گوارا که دقت آدم را جلب میکرد. و محمود جان در وقت خواندن شعر هر یک حرف رو، هر یک کلمه رو با خواست خودشان تلفظ میکردن. با وزن شعر گفته میتونم که اعتبار نمیدادن. در خوانش بدیعی وزن شعر به یک طرف میگذرد، میافتاد، برای اینکه مقصدی شعر رو رساندن در کار و مردم رو از پس خود بردن لازم است. با همه شعر چی گفتن میخواهید، با کدام مقصد میبرید، همین چیزا محمود جان اعتبار بدن که پسند مردم یافتید. خب استاد، چگونه که در اینجا قید نمودیم، استاد محمود جان واحدوف بسیار آدمی خاکسار، بسیار آدمی که کاری کردن را میپسندیدند. چگونه که از سرچشمه هایی که مقصد در کتاب هایش ما آمده است ما آگاهی داریم. بار اولی که سال 1957 در دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو برآمد کرده بودند. بار اول با همون جامعه بیقصب و تاقی شارگل، همین خیلی یک خصوصیت، یک سیمای تاجیکانه خطی برآمد کرده بودند. و این از اون شهادت می‌دهد که استاد محمود جان واحدوف در دوران خود هنر خوب تاجیکان رو، فرهنگ تاجیکان رو در خارج از کشور بسیار خوب معرفی کرده بودند، در برابر صدای گوارا داشتند. وقتی که سال 1976 در قرقیزستان بعد نمایش من اسپکتاکل گفتگو با خود، خب ادیب برجسته قرقیز چینگیز ایدمتوف در وصف محمود جان واحدوف گفته بود که تاجیکان باید فخر کنند که چنین راوی دارند. چنین راوی در سراسر آسیای میانه نیست. یعنی از صحنه های داخل و خارج از کشور که محمود جان واحدوف نقش آفریده بودند کمی معلومات میدادیم. وقتی که حکومت تاجیکستان به یگان چاره‌بینی تیار میدیدند، حتما استاد میرزا ترازاده میگفتند که با محمود جان سری وقت آگاه کنید، که آگاهی کنید که به یگان جا به سفر هنری نرود. و این به خاطر چی؟ این همه به خاطر آن بود که محمود جان تشویقاتگری ادبیات و صنعتی ملی تاجیک بود. فهمیدید؟ به همین خاطر همه ده و صنعت ادبیات تاجیک در مسکو و در دیگر گوشه کنارهای جهان محمود جان را همراهی میکردند و محمود جان معرفیگری تاجیکان بود. البته وقتی که همین مونوسپکتاکل عمر خیام پیدا شد، این یک بار پیدا نشد. محمود جان خیلی سالهای طولانی به این تیاری دیدن، گذاشت انتخابی متن، جا به جا گذاشتنی متن، خب زد و خوردهای صحنه ها معین کردند، خب ماهیت اثر را که امروز به مردم همین چی میدهد و به کجا میبرد معین کردند. بعد آهسته آهسته همین مونوسپکتاکل عمر خیام به زبان تاجیکی پیدا شد، بعدتر به زبان روسی بود پیدا به صحنه گذاشتند، بعدتر به زبان انگلیسی هم یک پاره‌هاش تیار آماده شده بودند. وقتی که در قرقیزستان محمود جان واحدوف را دعوت میکنند که در همونجا نمایش مونوسپکتاکل برگزار کردند، همه حیران میشن که محمود جان این گفتگو با خود نیدین سبوی این چی میگفته باشد، خودش تنها 1 ساعت 20 دقیقه در صحنه دقت مردمی که با فرهنگ هستند، عالمان هستند، دانشمندان هستند، شاعران نویسندگان هستند، سیاستمداران هستند، آیا دقت او را جلب کرده میتوانسته باشد؟ گویان فکر میکردند. ولی که محمود جان از سبب آنکه روایت عمر خیام پر از زد و خورد بود، پر از زد و خوردی فلسفی داشت،
ҳикматомезона буд ва мардум гӯш карда ва гуфтанд ки ин беҳтарин намоишномае аст ки дар иттифоқи советӣ ҳамин анъанаи муносиби шакл сохтани маҳмудҷон воҳидов барқарор намуд ва хеле аҷиб сохтааст ва мардум баҳои баланд доданд ва Чингиз Айтматов ҳам гуфтанд ки бояд тоҷикон фахр кунанд ки чунин рови дар Осияи марказӣ доранд. ин барои ман ҳам ифтихор аст, барои ин ки як бародаре ки кӯчак буд, хонд, ҳунарашро такмил дод, донишманд шуд. ифтихор мекунам ман. вақтои охир маҳмудҷон ба фалсафа бисёр диққат додагӣ буданд. мехостанд ки фалсафаро бештар омӯзанд, дарк кунанд. ва хусусан ҳамин Умари Хаём ки аз ҷиҳати фалсафӣ хеле бақувват аст, хеле хуб рӯи саҳна баромад. ба забони русӣ вақте ки намоиш доданд, мардуми рус гуфтанд ки забони Маҳмудҷон Воҳидов забони тозаи русӣ аст. фаҳмидед? ин назари мардум оддӣ метобад, валекин дар ифодаи сухан, дар баёни калимаҳо ва мантиқан ҷумлаҳоро дуруст гуфтан ба Маҳмудҷон хеле хос буд. ва вақте ки Умари Хаёма нишон додан дар Москва ба забони русӣ, мардум баромада ним соат, вақте ки якум акташ тамом мешавад, якум пардаш, дуюм парда ним соат кафкӯбӣ мекунанд. ним соат зиёд кафкӯбӣ мекунанд. Маҳмудҷон ҳамин қадар таъзим мекунад, мебарод таъзим мекунад, мардум ба ҷош намешунад ё берун намебарояд. ин барои мо ҳам ва барои миллати тоҷик ифтихори бузург буд ки як тоҷик писар ки бо забони дигар бо хуб ҳунарнамоӣ карда ва забони ҳамон мардумро хуб нишон дод. ин кори шӯхӣ нест ки ҳатто дар Москва вақти дар Москва як ба мардумое ки аз хориҷ омада буданд, чандин пораҳои Умари Хаёмро ба забони англисӣ хондагӣ ҳастанд. вақте ки дар Бағдод ҳам бо забони арабӣ тайёр намуданд чанд рубоёт, чанд шеъра, онҷа ҳам хеле баҳои баланд гирифтагӣ буданд. албатта ин барои мо ифтихори бузург аст, барои миллати тоҷик ифтихори бузург аст ки аз солҳои 65 сар кард то солҳои 80 театри тоҷик дар иттифоқи советӣ яке аз ҷойҳои намоёнро мегирифт ва беҳтарин намоишномаҳои Тоҷикистонро мунаққидҳои Москва баҳои баланд доданд. мисол гирем камбағали айб нести Островский, безвини виновати гунаҳгорони бегуноҳи Островский, хуб қуллаи Фудзияма Айтматов. хуб ҳамин хел асарҳо баҳои баланд доданд ки актёрҳо аз ҷиҳати ботин ва аз ҷиҳати фикронӣ ва забонашон равони суфта аст мегуфтанд. ҳар як актёр кӯшиш мекард ки ҳунарашро ҷолибтар нишон диҳад. ин ҳам як шояд таъсири Маҳмудҷон буд ки актёрҳо пайравӣ мекарданд, ҳаракат мекарданд ки баробари Маҳмудҷон ҳунарнамоӣ кунанд. ҳам ифода кардани мимика, ҳам ифодаи дастҳо, ҳаракатҳо, ҳамаш аз рӯи мақсад мешуд. дар театр бояд режиссёр ҳама корро аз рӯи мақсад гузорад. барои чи имрӯз театри тоҷик камтар коста гардид, ба хотири он ки вазифаҳо баъзе вақт нодуруст гузошта мешавад, актёрҳо тайёрии хуб намебинанд, болои нутқашон кор намекунанд, болои овозашон кор намекунанд мустақилона ва ҳамин ҷаҳат ба шояд спектаклҳои имрӯзии мо камтар коста ба назар мерасад. яъне камбудӣ ҳам дар режиссёр ва ҳам бале актёра кушода медодагӣ ин режиссёр аст. режиссёр бояд ҳама актёрро гирд орад, мақсади муайян кади асара ба саҳна гузорад ки ва як тарбиятгар бошад. ҳамон асар ки манфиати худашро ба ҷомеа расонад. фаҳмидед? театр мактаби бузург аст. театр чун оина аст ки одам симои худаша дар қаҳрамони асарҳо мебинад ва чӣ хеле инсон аст. барои ҳамин режиссёр агар хуб бошад, агар режиссёрҳо сустар бошанд, актёрҳо хуб бошанд, ин ҳам метавонад образро кушояд, ҳамон мақсади ғояи асосии намоишномаро кушода диҳад. Маҳмудҷон дар кино ҳам бисёр нақшҳои хеле аҷибу дилкаш офариданд ва имрӯз гаштаю баргашта мардум тамошо мекунанд. мисол гирем Рустам Суҳроб дар чеҳраи дар
қаҳрамони маҳмудҷон 16 маротиба тағйир меёбад. симои зоҳириш ва ҳам ботиниш, ҳам сару либос ва ҳам қиёфаи чеҳрапардозӣ ва ҳам ботинан актёр ҳар як образаша мукаммалтар пурра нишон медиҳад, мақсадаша аниқ равшан нишон медиҳад. ё дар филми котиби райком гӯем, зумрат гӯем. дар зумрат унҷа нақши шарифа бозӣ кардагӣ ҳамсинфи зумрата унҷа навайби писаре ки камбағал асту духтара дӯст медорад, эҳтиромаш мекунад, дилсӯзиш мекунад, чӣ хел меҳрубонона рафтор мекунад ки одам мекунад бояд инсон ҳамин хел бояд бошад. ҳар як образе ки маҳмудҷон меофариданд ҳам дар театр, ҳам дар кино, ҳам дар хонишҳои бадиӣ бо воситаи радио, ҳам дар спектаклҳои радиоӣ, ҳамаш хислати хоси худаша дошт. инчунин садояшон то ҳол дар хазинаи тиллои радио ва телевизия. бале, ҳама чизашон ҳаст. устод, мехостам донам ки барои саҳна омадани шумо таъсири бародар буд, ҳунари бародар буд ё ин ки интихоби худатон? албатта ҳунари бародар диққати маро ҳам ҷалб карда буд. ман мехостам актёр шавам, валекин бародар мегуфтанд ки шумо муаллими забон адабиёт шавед. хоб ман мегуфтам не, ман ҳунарманд мешавам. он кас бисёр мехостанд ки ман муаллими забон адабиёт бошам. барои ин ки шеърҳои бисёр меёстем, бисёр роману повестҳо хондагӣ будем ва саволу ҷавоб мекардем. шояд ҳамин хусус дида бошанд ки ман ба муаллимӣ таваҷҷӯҳи зиёд дорам, ки вай кас гуфтанд ки муаллими забон адабиёт мешавед, бисёр олӣ мешуд. вале ки ман мегуфтам ки ман бояд ҳунарманд шавам. баъде ки падарам бандагӣ карданд, баъд гуфтанд ки ихтиёр дар дасти шумо аст, хоҳед артист шавед, ман марҳамат, хоҳед муаллим шавед, марҳамат. вале ки ман ҳуҷҷатҳои худамро ба донишгоҳи педагогӣ шаҳри хуҷанд супорда будам, ба факултаи забон адабиёт. онҷо 2 сол таҳсил кардам, баъд партофтам, баъд рафтам хизмат, баъд омадам аз нав ба донишкадии ҳунарҳои зебоӣ дӯстам. яъне дар вақти ҳунарнамоӣ шумо бародар буданд, яъне дар рӯи саҳнаш ҳунарнамоии шуморо дида буданд? не, баъди маргашон ман интихоб кардам. барои интихоби ман ҳунарманди мардумӣ ҷумҳурии Тоҷикистон, Ато Муҳаммаҷонов, устод Фаруқ Қосим, инҳо сабабгор шуданд. вақте ки ба марги падарам омаданд, гуфтанд ки истифедаро шумо давом диҳед. ман таҳсил дорам дар донишгоҳи педагогӣ. гуфтанд ки хуб мешуд, ман тавре ки ман гирифтам, Рустамҷон шумо ҳам истифедаро гиред, давом диҳед. кор кардем дар ҳамин театр. 10 соли умрам гузашт дар театри ҳамин ҷавон. фаъолияти ман ҳамин театр оғоз ёфт. якумин нақше ки бозӣ кардам дар ҳамин театр буд. хуб 10 сол фаъолият кардем. баъд мо театри нав бунёд кардем, театри ба номи Аҳорун. дар он ҷо фаъолият кардем, нақшҳои хуб офаридем, ҳам роҳбари ҳамон театр шудам. ва соли охир маро ба донишкадии санъат ба тариқи даъват гузаронданд ба он ҷо ки аз фанни нутқи санъат дарс гӯед. инчунин устод, китобҳои зиёде ҳам муаллифӣ намудаед дар бораи хуб актёрони оянда, онҳое ки мақсад мехоҳанд саҳнаи театрро рӯи даст гиранд. бисёр тавсияҳои хуб ва бисёр ҳам мақсад як чӣ хел гӯям, китобҳои хубе ҳастанд ки роҳнамои донишҷӯёни метавонанд. ташаккур. дар ин бора хуб аз забони худатон шунидам хубтар дар бораи китобҳое ки муаллифӣ намудаед ва инчунин дар китобҳоятон чӣ гунае ки инҷо дар дасти мо ҳаст, дар бораи Маҳмудҷон Воҳидов ва хотираҳои эшон зиёд қисса намудаед. хуб, мехостам давоми суҳбатамон аз ҳамин хусус бошад. вақте ки ман ба донишгоҳи санъат гузаштам, он вақт якчанд китобҳои ман чоп шуда буданд. Даби бо Маҳмуд, намемирад ҳунарманд, хоб пьесаҳо, ҳамин чизҳо чоп шуда буданд. валекин вақте ки ба донишкада гузаштам, онҷо масъулият ҷиддитар шуд, барои он ки дастури таълимӣ ба забони тоҷикидан буд. дастури таълимӣ хеле зиёд навиштам ки ҳамашон ҳар як фан ба алоҳида. мисол гирем, барои режиссёрро китоби алоҳида
иншо кардам. Барои грим ороиши рӯи қиёфасозӣ алоҳида шуд. Барои дастури таълими барои санъати таҳлили асарҳои драмавӣ алоҳида шуд. дар бораи Раҷаб Қосимов алоҳида китоби алоҳида пуррагӣ навиштем. фаъолияти иҷоди он касро таҳлил кардем. дар бораи Тағои Мурод Розиқов ҳам омода шудагӣ аст. дар бораи Ғолиб Исломов омода шудагӣ аст. хуб ҳамин тур ҳама шохае ки ман худам дарс медиҳам ҳамаша китоб навиштагӣ ҳастам. ҳамин китобҳои ман то ҳол тамоми донишкада истифода мебаранд. ҳам актёро, ҳам режиссёро, ҳам шӯъбаи мусиқие ки дор ба санъати актёрӣ ва маҳорати актёрӣ мехонанд. хуб истифода мебаранд. хушбахтона зиёда аз 20 китоб навиштам ки ҳама имрӯз маҳсули меҳнатам мефахрам, ифтихор мекунам ки аз маҳсули меҳнати ман дигарҳо истифода мебаранд, роҳи худашонро мунаввар мекунанд ва ба ҳамин ҷода бо меҳру муҳаббат кор мекунанд. خب استاد اینجا میخواستم به موضوع محمود جان واحدов کمتر جدی‌تر برگردیم و دانستن میخواستیم که از محمود جان واحدов فرزندان هستن، عائله‌شون هستن تا حال و یگان نفر فرزندشون پیروی راه هنر شدن. عائله‌شون حالا زنده هستند. خوشبختانه برای ما وقتی بزرگ است که زنده هستند. خب آن کس دو فرزند داشتند، یک دختر یک پسر. دختر با نام دلافروز، پسر با نام مسرور بود. این دلافروز انستیتوت طبیه تمام کرده است و فعالیت دارد، اما مسرور در سن 30 سالگی و هم بندگی کرد. در سن 40 سالگی بندگی کرد. خب عائله‌شون زنده هستند. رفت و آمد داریم، هر هفته میریم، خبر میگیریم، حال پرسی میکنیم. بعضی خاطره ها رو برگردان میکنیم، بعضی صورت ها رو همش رو از نو دیده میبرایم که چخیلی بودند. یعنی ما برای ما بسیار نقل میکنند. خب درباره سفرهایشان، درباره طرز کار کردن در صحنه، خب مناسبت با انسان ها، غمخوار بودن با جمعیت. خب صحبت های طولانی میکنیم. خوشبختانه زنده هستند. میخوایم که عمر دراز ببینند. یعنی شما تا حال مقصد همون پیوندی خانوادگی و همون شرمی که به یاد خاطراتی محمود جان واحدی است خاموش شدن نمیگذارید، یعنی این رابطه ها زیچ دوام دارند. خب استاد در آخر دانستن میخواستیم که برای اکتیوران آینده، برای آنهایی که امروز مقصد بسیار تحلیل ها می شود که وضع تئاتر تاجیک بسیار خراب است، یعنی که برای رشد دادن و از همین دوره مقصد برآوردن تئاتر با عقیده شما باید چیکار کرد؟ خب اصلا این هنر است. طبیعت به همه استعداد 1%، 1.5% یا 2% عطا می‌فرماید، ولیکن استعداد تکمیل دادن در اختیار همان شخص است. اگر شخص با کسبی که دل بسته باشد، اگر وی میتواند تکمیل دهد و موفقیت پیدا کند، اگر نه هیچی نمیشد. کسب اکتوری کسب پر افتخار است. در حقیقت کسب خیلی پر افتخار است. اگر اکتور خوب شوید، هم زندگیتان خوب میشد، هم پول خوب یافته میتوانید، هم برای جمعیت خدمت میکنید، هم افتخار اهل خانواده میگردد. خب من مصلحت میدادم که شخصی که به کسب اکتوری میآیند باید یکم خوشقد قامت باشند، دویم نطق روان سفته داشته باشند، آوازشان گواراتر باشد، زبانشان دکه نخورد و با مهر محبت به کسبشان دل بندند و اینها موفقیت پیدا کرده میتوانند. از سبب آن که امروزها اگر شما گفتید که کاسته کرده در خط به نظر من به چشم من همین خیلی میتوبد. اکتورها بالای خود کم کار میکنند امروزها. اکتور باید هر ساعت هر روز نکم از 2 ساعت مشق آواز کند، مشق بدن کند که مشک‌های بدن آزاد باشد، مشق مهارت اکتوری کند، صحنه خودش گشته و برگشته در صحنه باید سنجد، حرکت‌هاش مطابق ابرازش کند. اون وقت اکتور انکشاف می‌یابد، اون وقت تئاتر نمایشنامه خوب می‌گردد.
актер ки кор накард болӯи худаш дар вақти суҳбат забонаш дакка хӯрад, дар вақти суҳбат мисолем бефикр суханронӣ кунад, аз дарунаш нагирад, вай образ кушода намекардад, вай образ хон мемонад, мардум ба таъсир намерасонад. вақте ки образ мардум ба таъсир расонд, мардум фикр мекунад, хулоса барори мекунад ки кадом корро қабул кунам, кадомашро қабул накунам. ана барои ҳамин имрӯзҳо камтар костатар гардидааст намоишномаҳо ва ман боварӣ дорам ки актёрҳо барои он ки шахси бароманд шаванд, чеҳраашон ба халқ муаррифӣ гардад ва дар таърихи санъати театрӣ монанд, бояд ҳамин чизҳоро ба назар гирифта кор кунанд. намоишномаҳои хуб рӯи саҳна меояд ва мардумро ба пайраҳии рост раҳсипор менамояд. устод ба шумо бисёр изҳори сипос менамоем барои як суҳбати бисёр самимӣ ва ибрози андешаҳои хос. ва дар охир як бори дигар аз номи аҳли эҷоди рӯзномаи ҷумҳурият миннатдории хишро ба шумо мерасонам. ташаккур, хеле сипосгузор ҳастам аз лутфатон, аз муҳаббататон. ташаккури зиёд. ва бинандагони азиз, инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. то барномаҳои дигар, тансиҳату хона обод бошед.